marun semaha. Salamata na sombang kapia su monara tatahuran ding naung su kanal YouTube YKB berang sangiha. Kalimonang ikite dumaringi henge tangumawu mahi mekalio maneng. Daralo tatarima kasih tumbaeng sikau omawu ruata iamang mah kendaga susorga. Batu kapianu mang sentinia ke kapendangengi kami ni dating sarang oras ini. Sau kapia seoras ini mawu kami dumaringi henge tangu. Roko masusi menuala ke darungunaungi kami takadeakeng hengetang ipe darumating si kami mambeng tengah-tengah de makoa utu sukanandung pebabiahi kami. Elangu hengetangu na pene ukararome. Turumangu roka masusi makaradiahang baugu elangu takadeake ngupelesang kau mawu mambeng mengaha elangu su petatangkiang ini. Surarungu arengu mawung kami Yesus Kristus ikami meke kaliomaneng. Amin. Barine tumba tataguanengu watangeng hala. Nirasaga bau binohe susi baro mapia pedarian di tebe. Bukau pendariadi pasal mapuropitu ayete mapurorima sarang 22. Tumangunase pendariadi pasal mapuropitu ayete kapurorimane bawarone kereini. Boue ruatan nehengetang si Abraham. Ikawe kuhae mekui kawingu isarai. Maneta bau ora seinie arenge kaiseng isara. Manganau sembau ika kendaga surarungu arengu mawung kite Yesus Kristus. Sumanga tau mata bau sembekang daki areng pia mangarene mararung. Areng barinewe ketaeng piak kaie dingangu walaging. Areng melelaheu katataingu watangeng. Waringuene kamageng piak sengkatawana mahusaki ute arenge baruiang. Le harapeng takadeakengu makoa anak seng tawe mengkate mahusaki. Mangano sembau ika kendaga binohe susi ni pemanggila tatentiro su tempo ini maraing mauriu pemamaruing areng. Bou isarai nakoa sara. Areng darua ini asare bou wawera mesurung. Mangarene anak bawine tabidaeng anak bou ratu. Peta tentangenge, sarai mangarene anakku wawine. Arawe sara mangarene anak bawine. Maning peta tentangengu mangareng areng darua ini tawe tumani eng masaria. Kaiso pemamaruing areng ini mararung mangarene. Isara barinewe ketaeng tataguanengi Abraham hala. Kaiso seng nakoa tataguanengu patiku umate su kaselahu dunia ini. Batu isie sarung ipake umawu baugu makoa laelehangu barakating mawu lumiu belasu para hentone. Manganau sembau ike kendaga. Apang tau mata mangimang sembeng suhinone ileke wuhu kere sisara. Bo unaung asare tataguanengu sengkatau masenakoa tataguanengu kebi umate. Waringuene ikite kumbahang ketaeng tu tatingang kapulung batangeng hala. Kaiso harus sebe masingka. Kapulung tau mata lawo. Seng sua ketunai kite mariadi saresuge laelehangu barakating mawu
supatiku umate. Kumbahang ketaing sarang kuateng lege, dingango kumbahang mendapate. Mahi mekaryo maneng. Terima kasih baugu katengah duhenge tangu mawu, aha ikami kebi takadeakengo. Supaya ikami menepas supabawia ikami suwawong dunia ini, ikami mang tatape sentinia makoa lailehangu pansuhangu kakendagu, baugu sendinganeng tau mata, ku makoa aramate, orelai makaralo makawantu ge sikau ruata. Menarakangu pabawia hikami suolo sahalo ini, surimanu na pene utatarento milumba ko, kami mang tatape sentinia, supamamonarangi kami, mekamai, ontoruturumang ikaw mawu kaselaheng. Menarakangu monarang tatahurending naung sukanal YouTube IEKB. Turung mga elangu supaya menenagia pemamonarang ini, takadeake ngulumiu monara ini lai, areng ikaw mawu mang sentinia de dalong. Ini ogo kakindoa ikami mawu, isa sasumelung suareng umawung kami Yesus Kristus, mawu banggilo pabawiyahi kami. Amin. Sarang ini tentirong henge tango mawu suora seini, pakatahendung bue, abe kiburei matagia lai memarabu he susendinganeng tau mata. Dingangu makoa eneute, manganau sembau seng nengara bahagiang, dingangu YKB sumonarang pelaha baru Injile. Marun semaha. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.